Enriqueta plus Tanila Crown Rule kan ziranga zaina hianin Crown Rule hi omzia poka saifianga chuanin Crown Rule noya hianin ekrang te hi omveta chuan heng ho te historical background ti te kasuyanga daga Government of India Act 1858 atang engza thlenge kan ti chuan helai hianin 1947 thleng kha omta chu zaina hianin kan an soi hle dan ni a chuanin Crown Rule kan ti hianin Crown Rule mai hianin poimo do kan ziak thlawanga kan ziak thlawanga number 1 a chuan Government of India Act ziak le lawin helai mi hi chiar zok meang Government of India Act hi pakhat na ni a chuanin apahni na hian enge nian kan ti chuan pahni na vele thunga ro chuan Indian Council Act 1861 hi ni vele thunga chuan pathum na enge lo kan ti chuan 1892 hi ni vele a chuan palina enge ni don kan ti chuan palina chuan Indian Council Act 1919 hi a palina ni a chuan pangana enge omlem kan ti chuan pangana chuan Government of India Act 1919 khani vele ta a chuan aparukna po Government of India Act 1935 ani a chuan atobera Indian Independence Act 1947 hi vele ta englawi zaina henin kan zir don ni a engma thil haro omlowa chuanin ahmasa in kan saidu la chu Crown Rule kan ti reng hen poi model chu Crown Rule omzia chu ti hian kan soenga England lal mo queen emo king ani emo inna direct taka India aron op na khani ta ama chuanin 1772 tang 1773 tang 1858 thleng kha company rule kan omta chuan 1858 atang independence kan nei ma thleng 1947 kan nei ma thleng kha Crown Rule kan vele thungta ta hianin sang kha vele theita ahma mi video kan soitong khanin Crown Rule hianin engwainge kan lu company rule kan lai reng mo company East India Company British hawina oblai reng ni chungsi khanin Crown Rule hianin 1858 khanin kan lut vele ani tikha kan soidua enga tinge kan lu na chan kan ti chuanin ahma sa khanin kan soitonga ta hianin 1858 1853 khanin Charter Act 1853 khanin ahma sa po khanin kan soitua chuta chuanin ekrang kha India han siamani chuan Charter Act an siam na chan hawa kha mo 1853 kha corruption kha alatam em ni company rule wa khanin corruption te chuanin administration ate khanin an chaklo em chuan enge India mi pui te lalte hawkha antilung oilo kha 1857 hianin revolve kha thleng le ta ni a thleng ta chu omzia dikta chuan tian atoi join kan soinga East India Company khan India khan thunhun ne to lo ta chan chu mi puan tilung oi to lo wa British ho hian in minti da ni kan du lo ti wang khan helna lian taka kha First War of Independence tian soi revolt of 1857 karon thlen pha ta ti kha kanan soinga chuan ta hianin aron thlen na chan sang chu enge soitong khanin administration aten huika mo East India Company kha chuan corruption te kha hlor me ahma kan soitong khanin bribes kan ti du sak zong thil hlanang chiang te po kha anwar awang khanin enge an tla hiam zela Crown Rule han lo thei lo kan lut lo thei lo ni mon ikhanin British Parliament khanin East India Company chunga rorel turin mo board of director le court of director te kha anon thliar sangta board of director ho khanin administration an khoyama se an week awang khanin East India Company choina an thununa hi India hi ne zolo ni nge India mi puiten tilung oil wa chu wang chuan thuam chakzok ani theina tan Crown Rule hianin phot se England lal mo queen khati hun la ya lal khachu lal nu ni ta England han Queen Victoria antimata chu chuanin Crown Rule hian omro se chuan British hianin sarkar hianin nasa dewin
ange thuam ti chakse India hianin an ram hi opila tiang khanin thuthuk nan siam ta chuan crown rule a khanin kanon omta ni ti kha kanan soi vele du a chuan crown rule hi English in kan soilo nga ti hian crown rule means kan ti chuan the period when India was ruled directly by the British crown anita mo ka omzia po kan thiam tura ngai la chuan ain tran na chu anti-kumange in tran kan ti chuan 1858 a ain tran ani hei helaian siang hianin 1857 zo mo 1857 nu akhanin revolt kha thleng ta a chuan government of India Act 1858 kanon siam ta chuta chuanin anon siama chuanin India ina enge East India Company na India okha anti-top don ta a chuan Governor General of India ti tekha ahminga Governor nge Viceroy of India tia thak tekha ni ta a chuan Viceroy kan ti chuanin British a nge thunei na sang tak mo lo chel ve tho kha India khanin Viceroy anon da ta kha khan India kha apum khanin aron opta ti kha kan soidu a chuan Chief Representative ani a mo Viceroy kan ti he chuan India po khanin na omchil ngal boka ti kha kan an soile a chuan ta hianin neta chenu tuwa ga au polowa tahan kan soile lo nga administration under crown rule number 1 a chuan soitang khan administration chungsang kan soilo nga administration kan soidon ni chuan poimo ma sabera chuanin crown rule hnuaia administration number 1 na chuan British crown a han kan luta kha chu ka soivek to a mo direct in miron rawron rela England lal emo lalnu emo lalpa khanin India kharon opta chuan Secretary of State te kharon siam bokani Secretary of State te kharon siama SECRETARY Secretary of State te ron siama chu enge kan ti chuanin British minister te khanita mase England a hanan thok vele thungta Indian administration te kha aron thunu ni Secretary of State for Indian tita chon apathum na chon ichina soitang khanin Viceroy anon da ta mo Viceroy nakina po kan jing songa detail in Viceroy of India how hi anli chaute po hi kan shen nge nga ya ti kha kan soidu a chan chu Chief Representative ania mo Indian on of chil vele tunga Indian chenga chon first Viceroy mo first sahi tunge kan ti chon Lord Canning ani LORD Lord CANNING khanita a ha chu kan she tura ngai la chon up khang ho khania an administration noya chuan British Crown rule kan luta Secretary of State for Indian on siam boka chuan Viceroy po Lord Canning kha anon da boka ni ti kha kan se le du a chuan antika change Crown rule ain chan kan ti chuanin a main reason a chon revolt of 1857 nia nakina po hemi hi topic lian lu tu kani a enge achan sang a cause sequence ti te enge disadvantage advantage zong nen nakina kan sir chonga chon India mi pui de kha anlung oilowa ti teang mo East India Company chunga khanin anlung oilowa anlom lo ni ti khanin enge anti du da ema an cruelty boka mo khamia wang khanin lal ho te chunga te po khanin ti khan lal ho ram nge te po an chu sak pop me ni birit enge East India Company thunei na hnuai khanin an lu ta khami trang rual na an du lo khanin revolt faron thlemta chuan in dona ron chuak ta chu in dona chuanin British enge East India Company chawlawin opto lawin crown rule mo lalin miron ne ta tiang chuan antika nge crown rule hi top kan ti chuan independence kan nei kin India hi enge 1947 ani 1947 a khanin atop ve chiani ikha kan an soile du a khami hun lai til tam taka thenga India tan thil than siam mei bialama enge disadvantage tam takoma mo economic ka India tlang hiam pha em mea chuan enge mase thatna lampang pokan han soile chawanga ta hianin an policies a kan soile longa soijang na tan crown rule noya policies reng chu ten kan soinga
crown rule during crown rule ti me la number 1 a chon political policy ni ta chu enge political kan ti reng chon ten kan soinga political policy number 1 chon political policy ni omzia chu India mi ho khan Indian mi ho khan mo emani te po Indian kan nya Indian mi ho khan crown rule hun la hianin real power kha engman nei lo hrim an thu na chuan mo an thu na ti la an kalpui da na chuan apani na chuanin enge British officer kan ti te hei India ron ok tu te ho kha an important an poimo a post poimo tak te khatiang khana ron chel chawa India mi pui kan raman ron lu ta mi ron thunu na lewang khani ta chuan enge Indian mi hrim kha British ina an ro rel na te nakina po ek sang kan zirna khami eka te khanin participate an telve na kha athem ni khamia kha an political policy a chuan ni a chuan pahni na chuan an policy le thunga chuan economic policy kan tile mai ta hei MCS main satan po poimo ve karinga apoimo ve thina crown rule hun la hianin number 1 a chuan India ho sakna zong kha nagina po drain of wealth te kan la ziranga India ho sakna zong kha Britain a han an chung luk heu mai ni mo an chung lut popa India thil flu rang ka chakkan ti te chuan khatiang ho kan chung lut na sa a British ho hian min lak sak ti zong ngo chuan enge India industry an lo nei ve te po kha atla cheve ni chu chuan farmer kan ti te India mi pui minol pui chuan farmer khani ta khati hun lai po khani ami wang khanin anre thei em me an re thei a zuala achan chu British hon ran gu wang khan mo an duin thilan thunun na India thil tha zong Britain an chung lu ta Britain kan te kha chon England ne khai nang re British te nen kan chan ti khanin farmer ho te khan re thei vele ma se an education policy a chun pathumna vele thumero an pathumna hianin education policy ti le meita mo chuta chuanin social and education policy tin kan sianga social and education policy TDN ti miang education policy a vele thumero chuan western mo tuna po mizoin English te kan ngai sang kan ngai sa na chana chu enge mi ngau Christian na meron ko mo tiang vela wang te khan kan trong te min siam saka Bible te min le lin sang kha tiang vela wang te khanin kan ngai sanga mi zo te po hian English te po he mo kan nuna hianin thiam lo theilo hianin kan ngai ve a kha tiang de wang cheng khanin enge bulin chan na kan ti chuanin elai crown rule hun lai chang de to hian lo ni ve ta chuta chuanin English education hi anma ni nam chung kha an zir na kha anon promote na sal tu kani mo an zir na kha anon promote na sa a lo the lo khanin min zir ke ni anma ni nam chung kha India khwa le tui mani la mani ram chung ni mai na an English kha anon promote me kha chon thiam lo the lo kha lo ni ve le ta so an western idea te po kha anon the dar na sa boka enge tempe kha kanan soinga chuan poimo le deu chu role of an policy pialama ta hianin main na tan role of prince under crown rule a hianin pakhat na chuanin prince kan de kha chon lalfa pa ti na hani meita mo khang ho kanin an mani ram chung kha chu enge opkha an la phal reng ni opkhan phala chuan ma che an phal lo vele thung ro chu British ina enge an thu nei na ti mei tiang ek an siam ani emo enge chu tiang chuanin an ti tur ni a an du huna British anin rol theini tiang vela an policy zong kha prince ho khanin pakhat ma khan an hil theilo hei ka hria thiam dan bera chuanin keima chuanin prince ho ina ram ok phal si engma revenue ti vel khoi phal lo police ti vel khoi vel phal lo chu ahminga lal sa tiang ve top khania mo khatiang dewang khanin rorel enge an rule kha chon la phal ve a ma se thil tak lalna tak real power kha chu engma kha an khoi thiang lo wa
khoi pon phal lawa mo Britishsian in India hi nei kha atum em mai boka kami rang hani a chuanin British in adu du huna kami na lal hawina an thu nei na hnuai mi ho deka an du huna thil khan pati top theini mo an dan lawang dewang pon an vokal mai the ma se hmil theina kha engman nei lo ta chan chu crown ho kha mo British Britain ho kha an ron thu nei na kha asang em me a chuan chumi awang chuadin Indian National Movement kantita nakina po huge topic in 1 2 3 part 1 2 3 ang deuh te pon ala om do na ti kan soidu a chuan chuta chuanin Indian National Congress 1885 a khanin aron ten so phatani enga tinge kan ti chuanin crown rule a kan uma mo tikan zalen na swal du pol kha tam takaron om chawa Indian National Congress te poron piang chuaka national ka handwriting hi screen a hen moi lo the tuka Congress ting kan siak longa Congress chu 1885 ani a chuan apahni na chuanin ange nationalism te khanon thangdian chho em a chuan nationalism te top meng growth of nationalism kan tianga hrethiam tura ngai ta NATIO NALISM nationalism apathum na chuanin mass movement kan ti te chu non cooperation movement kan ti te chuan civil disobedience movement ti te quit India movement ti te kha mi movement sang kharon piang chuaka ti te mo India a enge crown rule akan oma shom ti lutuk te mo disobedience movement ti te non cooperation movement ti te quit India movement ti te nationalism te Indian National Congress ti te poka aron phatani ti kha khanan soi vele do chuanin kan han sui zau le longa crown rule a hianin entikange kan top kan ti chuanin kan top hun chu 1947 ani enga tinge kan ti chuan hela hian sang pom ve de theya ikanin India khanin zalen na tikhan aswal mom la hian heti hun lai hian mo khovel puma indo pui pahni na chuakani indo pui pahni na chuaka tian atoi zoin kan soi menga indo pui pahni na achuata hnuwa kha chuanin Britain na aram lo ophote enge mun sang aram lo nei hote tikani indo pui pahni na aron thang lian zela wang khanin Britain na ha British hi mo atel lo theilowa indona khanin tikan indona atel lo theilowa chumi wang chuanin British ho kha anram nei sa ho te ho kha an chu sak ve zel mai pi alama indona anasat ema wang khanin British ho kha anral thuam chishan mo dolong tiang ten yang chu sipai te po kha mishing indu khopna khana sa a ei turan tla chama mo tikhan enge silai te heka silai mu mishing pi alama ram economy ka akhoi tak em awang khani British akha anlo re thei ve ta zela suti lai karin gandhi te hon ron thang lian na sa me anon pung chho pop me ya tikhan non violence ten on kalpuya mo non cooperation movement ti the civil disobedience movement ti the atiang ho te anon zalen na khan sual chakro pui me se India mi puyan tam si control ne ngai na khawm si lo policy sang divide and rule te pukhan mangma se antan khanin dauna tel bok mo India tana enge revenue vela va chom reng thei khan box si lo finance vela hani chumi wang chuanin tikhan zalen na atoba chuanin atoi zon soi meang tikhan panlo hutani ti to kanan soi ge tan te hanin kan soi le lo anga til pakhat positive oma effect of FFECTS effect of enge kan ti chuan crown rule mo crown rule noi hanin positive le negative sang om vele theita chu hei MPS enge civil service group atana poimo china positive le negative mo advantage le disadvantage te pon asoi theng chani lo pon impact kan tiang ching te pon soi thei tho tura ngai la positive na number 1 kan soinga chu modern administration hey India kha khati hun lai khanin tunang lai ngin net te la thalawa tro hey internet page on la mer shet lo rim an in dawlong
เตียงเตคะอาราวปุยหุ่นไลเตคะละนิตาคติหุ่นไลคะจวนมอรังกัจักเตปอเนี่ยจูตุนงไลปอรังกัจักเตจูหุลตกทวาหุลคตินลำปังดิลวินคติหุ่นไลคันินอันทิลหุในเวียงชุนเตปอคันยังจูคติยังคันีจน modern administration and administration ka min mer fiat tir na sel to ni british sauku khovela po te tiang khati hunlai khanin a filor ve me ya ro khan rel ni ramnit la seng na ro rel antia omje chu heta india ni tla se le lama mo america ten yang chu europe rama ti chon te khan ni te kha ti khan alo chuak ve ang chin khani te khanin an advantage em ram tere te ni se khan khovel khan op ta der me ti khan an in real ball na chalu tuk tak me kha mo indian min me shia tir em chuan tuna te po hen india dan laimu ti teang enge constitution kan ti te po hi british atang kan chom hi thil tam tak hi om ve ni khamia wang khanin a chalu tuka british tiang kan soile longa british ramatanga kan chom hi tama chuan enge kan hlok pui boka ti tiang british so khanin an constitution mo am dan an siam don reng reng khanin enge a basic tak tak chu a in nga na lai mu chu pathian thu chang de ni bible chang de mo chuan india in alo la chong velea britain ramachangin ala chong tam takoma omje chu indian constitution in nga na bul thu ve po hi bible atanga lo chuak kan ni na lai hi tam takin soi thei ve ni mo chuan Mahatma Gandhi po khanin bible hi chiar na so me khati kan soi vel longa chanchin jiana chuan soi zawnan me Mahatma Gandhi pon bible kha chiar na sa chuta chuanin india zalen na sol da hon bible kha chiar na sa Mahatma Gandhi soi lar chu mi ni biang le lama be nge hei beng ni chon le lam po do le ro bible na lo soi te khatiang te kha kalpui na sa mo midang tin na lo non violence kan lo freedom struggle te kha ti kan an tuipui chawa atopa chuanin indian zalen na hu pata mo hei abul thum dik taka chu ti teang bible atang thau thau ni bible hi ro pui ni ti kha kan se le do chuan a positive pahina chuan railway and communication ani velani mo ama sa chu enge kan ti kha positive number 1 chuan modern administration modern mi nis Jason ani apahi na vele thunga chon apahi na chuan nge railway and communication tikhanin britain how awang khan tikhan amin kha chu ka soipol no turang britain awang khan railway lama le india po na lama tikhan kan lo thang lian em rail te khamin ko mu mo india te khan tikhan ron din po batuna po sai ranga rail ron lut ve to tikhan aizola nge AMC tangin bus service khatia te boka rela chutia timing chata an kan chung ve thei to boka mo enga tinge chumi rail kan no commercial ve kan ti jan britain thoni chon apathum na chon education mo western education tuna po hianin enge education hi mizote po hen kan ngai sanga india po literacy rate pakhat na mo 100% hanni thei khani kan ni chu modern education so ito ang kanin britain thil tam tak english kan ti te an nge christianity ti te an education te ka kan zira so an kheng hawi a positive vele nalani khovel ma po zapui omlawa min sem tu chu crown rule anon kalavanga administration in meshiatira mo democracy lian ber ram te kan ni phata tu na chon thanna tam tak om ve me railway te po mo education ngat te po ma se chuti role ro chonin enge anon kalavanga disadvantage tam tak negative tam tak hi om ve ni chu enge kan ti chon negative number 1 na chuan ten kan soilong kan ziak long negative number 1 na chon economic exploitation an ta ten economic ti top meang economic mo india are thei pha me ani turang po khani thei talo ni india hi mo tuna po khovel chuanin kan gdp te po alo sang ve to po ni me te ma se khati hun la khanin du to ka india till britain na anram an suan lut mo popa drain of wealth theory te lo chu pa khatiang kan in omzia chu india thil lu zong khal lui angin
Britain na luang lu ti nang khani ta drain of wealth kan ti ka chuan so ten chu atak takania mom tian an soidan taka pe chonin enge British anlal lukhuma rang ka chaku India ta ten tia mo ni na lai chen te pu khalom ve me te ni chuan enge economic lama khanin farmer how te ka an re the em me ya chuan apahni na chuan industry mo Indian industry te po kha kan loss ve pha boka ka chu soizau to lowila kan chana ni deuh top mai mo industry kan le eng ve ang chun te ang te po kha chan pathum na chon political suppression kan dita ti khanin nge negative chu soi tur tam tak po ke pun shedei zo tura po ngai la mo MCS mai na tan po a try kai ve a tiang te positive te negative te kan seng nge tur ni ti kha kan soi du chuanin ti kan crown rule omzia kha chu anong kal chana wanga enge kan thatpui na te kan thatpui lo na te ti kanin omzia chiang ten kan se to tura ngai la chuan enge anron kalawanga ek min siam sakhi thil tam tak om ve ni ek min siam sakhi thil tam tak om ve a ta hian helai thu hi chu ka chiar lo tura po ngai la mo ten screenshot thei ta pa ma je note chu perfect don sewa note hi pet tam don ko me ju polity angat pe jon za som ko pa ni don mo za som ruk pa hi nge za som ko pa ka chiang che do lo mo khol chu mi alai hol vel te po chu niang chuan crown rule ania mo kan lo ni ta kan lo ni to thina chuan East India Company ang chiang khanin dan pui khamin siam sak ve ta ni dan pui min siam saka chuan helai mi hi kan chiang the company rule came to an end after 1857 uprising and the British properties in India were returned to the British crown in the Indian Secretary of State office was established. He was aided by 15 members Indian Council. He was in charge of the Indian administration and the Viceroy was his agent. The Governor General also given to the title of Viceroy, Lord Canning. The Board of Control and Court of Director were both disbanded. Tinia, omje chu ta hian kan soi fe longa tuna po Indian dan kan nei ni mo ek sang te kan nei atro Mizoram pon ti khanin enge house ti khanan soya ek ten ran siama chu tiang chiang chonin Britain pon mo crown rule kanum lai khanin crown rule kanum masak bera miron siam sa su Government of India Act 1858 khani enga tinge ron thlensan he dan hinga tinge aron am chan kan ti chonin big revolt of 1857 kum sangkha jare sunga le pasare thenga wanga ron umani ti kha kan soile duwa mo thlenchan sang te po kha om duwa om theya ti yang chuanin helai hianin om zia dik taka chuanin British Parliament enge hemi ekina aron soi chu East India Company na direct control Indian ne hi top toro se atopa wangin British Crown mo British lalin oktoro se ti khani ta hemi om zia hi chu mi wangaron siam na chanani chuanin helai hianin kan soilonga a main feature ho sang hi kan soinga ikanin East India Company ka an power te mo an power zong an thunei na an lal na Indian lo to khai British Crown an da lu ta chuan East India Company chu an lo top ta ni ti khan mo an lo topa British government crown rule kan du ta chuan heti hun la hianin kan soi tiang soitang khanin rule by the British Crown kan tianga chuta chuanin tunge hianin kan soinga tiang kan soilonga ram le ram anin dordon reng hianin president mingin India antinan US le China hi anil US le India hi lo in dor tang se tu minge akalang ka tiso president ming zelin ni mo a high power zel min khan akalanga ya chu tiang chiang chon heti hun lai pon Indian eng po ti don se la hian thilpoi mo deuh ani pon thil lian tham deuh ani pon tu minge akal don ka ti chon British Queen mingin akal zel to don mo kan se tiam tu rangai la he mi danin na aron se fiania chu mi hun la ya lal 1858 hun la ya Britain na lal mo op tu chu tunge kan ti chon me chiani Queen Victoria kan ti khani me che hi an ro pui thei kop me mo ro pui tan ni me che hi chuan
ปะหินะชวนปทุมนะชวน Secretary of State for India นี่ตาชวนนี่จินะปกสวย Secretary of State te khanon siama mo Secretary of State of India su khong e cheng kan ti chuan enge Britain a chenga British cabinet member ani boka chupa chu mi chu mo chupa mo chu nu chu nyang chu British cabinet aminia chuan enge England atang khan Indian administration khan khoi ni chuan overall authority kha India chunga khanina neita tikhan ei kan se thiam turangai la Queen Victoria ipo khanin fa te po khan nei ve don ta chuan Secretary of State te pon lo ni ve mai the mo an ram lo he te an lo lak chunga thunei na kha an lal fa pa te lal fa nu te po khanin ti khanin an obvezel ni ti khan soi do chuan Secretary of State chu soita han England na oma chuan atha chang dol tu ti deang atha chang dol tu yang ran she thiam thei dan tura chuan in charge kha India khan ron da thoni India omchil turin in charge thunei tu bertur thunei tu bertur thunei tu bertur kha viceroy ron da ta chu soitang kanin governor general of India kha engangen thakan ti chon viceroy of India ti a thakani mo he hela hen ka siang hen viceroy nya chumi anon da ma sak ber chu lord keninga khani mo emi hi poimo thina exam a hen mo a chuak du te me nia he lord keninga hi enge first viceroy of India ni Eli Soitan and the governor general was also given to the title of viceroy Lord Keninganita John Tahian East India Company khati hunna khan board of director mapong ka soito ka video ma sa ta board of director le court of director kha an chet felta mo an chet felta ikhan hun kha kal zela chuanin I kan soile longa Secretary of State akha kan soile longa ti han nin om lo tura pong